Jumuligereria na gukwani bona ndonsi ya sobereta se margoba yabona ushinga kindi gukwarigania semesa ya mangana maya nyargo kumanyiga tere twabereto gukwarigania kurwa sema mbiyarenge ntambe litukeriga wono lye Juma tariki 20 mutinyu mutangani omwaka w'ekiri bubere na 2023 na mange habereka okorekana anasogosoka kwa matemu amane na KCSE elibonto guchukumanya na kiskuru au cyaba kigokora asorogongo roito rwa Gusii nyirabono litokubwateranere asumuno bwimanyeryo higa kwa Joshua auta nokugana kwanda buna litukolia oneligi yali yarenge litangani kigimu mwancho muligire bono tunaranyora mangana yo asenchira yoko ya chuta. The male in this particular category have done better, and I hope going forward the female will also be able to improve. Abana bamuranigo bakora byasa amatemo ya KCSE 2022 gekorengani gwa nabana baiseke. St. Paul's Sigonga Secondary School. Nanyorea A plane ya 82 points. Kwanza shukrani ya Nyesa Nyasaye. Eskuru ya Cardinal tunga musocho gukora bijana kuira abana bonse University of Mweri gotware B- St. Paul Sigonga umwana wa Mweri atwara A B plane. Dokurukana A abana 28 A Rusiria abana na barabara 383 nabo bana P Mentre yabanyora abana 76 ndani mwana yomo ukanyora B plane. Ime ya Nyamira Nyambarya gosa serya abana bonsi chimi nyemeronge 5 488 gosa University of Mweri gotwara A B plane. Asa yomo na yanda mange mwancho mudigera unaisaranso Kenya ko sansamuranira aseribwa Ensa Eyemo yabona marago banigo togo chaka kuru Ensa melia yamatemwa litirani nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Omwaziri w'ekisemi Ezekiel Mbaki macho gulitukulia lero niko bona bwatoka bene amatemu abakakolekana omwaka weta amatemu KCSE y'omwaka w'ekiri bubere na 2022 asiri tukulia lero amatemu ajo abagako bwatokwa niko yarokana buna abana bamurani go bakolya bya asamatemu aja gekolengani gwa n'abana abanyaroka maiga ya amatemu igo soka kiskuru abo igo chiaba chigokora bya Ezekiel y'ibona omwaziri asensemeli ekisemi niga bakagote abuna nigesore kali yero beritiwe ikirano asoko nyara kwa ene kibuna asichiskuru abana abali abagochikwana semo ya junior secondary boygo mbachiko ikirania umurobuliyo nigate abuna ni gosikuru ya junior secondary ngaboroke barachikora achitariki 30 cy'umutyonyoga ekera boroke kubande barayero chiskuru tariki 23 nanaboni gate birebune serikali nige gochikobeke nsemo shilingi bilioni 9 nemo asoko nyara gosira abana bali barabe asensemo ya junior secondary asentamu ntanga nabo igone tamu ya kabere. In the 2022 KCSE examination, 17 subjects recorded a significant improvement in performance compared with 11 subjects. That the breakdown for the various grades is as follows. A, female, we have 271 getting an A. Male, we have 875, A minus 1,962 female, male 4,445, P plus we have female 6,104, male 9,578, B grade female 13,520, male 17,783, P minus 21,474, that is female, male 27,245, C plus we have 33,138 female, while male we have 36,950. Which means that the male in this particular category have done better,
and I hope going forward the female will also be able to improve so that at least we have some kind of balance. Nago tikarabo igasama ngarengeta amatemo ya KCSE skuru ya Cardinal Tunga Musocho eyo gotoka meye county ya Kisii nigo yaroka na okoliye byakigimasa amatemo yo mwako yo ase yabwe gostika maiga chiskuru bune skuru ya Kisii boys ase yakoli byasiri tukulia lero ase skuru yo ya Cardinal Tunga ni gaboro kyo baisaransara amatemo barenga aboro kyo watimisa tamone meronge teto abwase bonsi banyali bagali yabene go chikoso university kolenga numwalimu omonene bwe skuru eyo ni gabere kagote abuna nigo bali kense emini ya 10.76 ekerekeribuna nigo basaselia asorogongo ruwa Gusii nigo chinga kichu mwalimu monate birebuna amoroki wabo mweli yokurase skuru ya Cardinal Tunga Musocho niganyora B- ekora nigo ne myaka ya maiga ase skuru ibono yakora byakima asamatema KCSE omwako yega ase ali abakakorwa omwaka bw'ekiri bubere na merongo ebere nebere. We are very happy today. Our school performed very well. We had a mean of 10.76 with 28 A plane, 201 A minus, 97 B plus, 3 B minus, B plane, and 1 B minus. I want to say that teachers were committed. They sacrificed a lot for these results. Also, we got support from our parents. Parents paid school fees on time, and also supported our academic programs that gave us these results. I also wanted to appreciate our board of management. They also supported our programs. We had 330 candidates, and I'm happy that all of them qualified for university entry. Eskuru yo ya chinsemo chia Musocho se Cardinal Tunga Musocho nigo yabwati wankigima neskuru ya St. Paul's igonga ibononero yalikia amachiboma ya asamatema KCSE yo mwaka bw'ekiri bubere na merongo ebere nebere. Eskuru yo ya St. Paul's igonga nigo yari abana bonse university asa abana bakoleta amatema yubare abana Eyemo na 15 ase bonse bahitana kwende university kolengana neskuru na amachibaba gakobwatokwa nigo mwana bo mwele kore eskuru ya St. Paul Sigonga atwara B plane asamatema KCSE abwase banyara bakurikia emini ya 10.24 ekiorokeribuna nigo bakuribya nabo omwana omutangani kurwase skuru eyo oyo bagakanyora chi 0.82 nigagokero mogoko yasokora byana kuba mutangani kure skuru eyo ya St. Paul's Igonga. Asama reta nkoruku ontita Kevin Omariba, the top student Igonga St. Paul's Igonga Secondary School. Nanyorea A plane ya 82 points. Kwanza shukrani ya Nyasaye. Second shukrani yane isabarimu bane principal yane gaiga na achitege can receive ande yambwatere paka na akorira. Yento gya katato abarimu bane. Ndoche Mr. Josh gaiga, Mr. Mukaya, Mr. Tebe, Mr. Pascal, Mr. Kebati, Mr. Michael gakino mugoko. Mwandendire rero nabeiro muntu. University to go join masabane nsa University of Nairobi wakora medicine na grade na kiri ntonta get. In fact mbato mogo I cannot express much. The only special thing about take class year 2022 number 1 is discipline. Ekuna kige ntoto avegete mono. Number 2 is hard work. Number 3 is cooperation with teachers. Ekuna unare siri Gotigara boigo imeye county ya Kisii skuru ya Kiagetu maini eyubono egotoka se county ya Kisii ngati skuru boigo chia kolibya samatemwa abakagosoka litukolero amatema KCSE mwaka bw'ekiri bubere na merongo ebere nebere kolengano mu director bwe skuru yo ni gabere kagote abuna ni gobago greta amatemwa yo asebate abuna borokiwa bonse baisaransta amatemwa yo ni gobaito cia se university ekrate bire buna kuno kwege nabuna habarokiwa mbagendero kolibya semya kerebosio Kiagetu maini ni gobanyora emini ya 9
9.31 asabagokeire amachibu ayo na goteyabuna na amachibu babete bakurigire na goteyabuna mbali ngono kwegena mbakori biya ase omwaka uyo. Awa mentombia mono sana aswe ogocha korra amatokeo ya matemwa aya asokirerero ase skuru ya Kiage Tumaini Boys High School. Njengo kwana Dr. Joseph Mogoba Kiage amo nabalimu bake batokanire gaiga sengenjo enerusa zate gotebanga todi ya sambia mono asa matemwa asokire jinga kichiga ekiagera eskuru ya korere buya mono ase okonyora emin ye P plane 9.231 omwana wo maelio igabate P minus. That means awana by the bon speed a university bajiko osoma because we have all emini ya tware improvement ya menta kanire kurwa ase 8.9 yo mwaka ulia ya mentire by 0.3 to 9.231 ase go awanawa bakolire buyamono awana baitu kuira ebara max between 250 and 330 ase go ebaja krete P plus awana 12 awana P plane 24 awana batatu P minus bagakorera abo iko bachire chino wa sports P na bakorete biology science so awana baitu waje kora bange mostly science courses ndeto teba mbiyamona asaba igoni asaba ali mwamba kolega sio hukumia because ingakiri ya covid amasomo igarenge na bete interfered with lakini abari mwamberwa asokolega singia chinsa cyabo tukona mugaso. Na boigo imeje county ya Nyamira kumurekera gati skuru cheba chuko karabya ngamone skuru ya Nyambalia aze skuru ya bana bakoleta matemwa bo mwako etaza matemwa KCS niko barenga abana 10 na batana batatu 488 abasaba na bonzi skuru ya Nyambalia bonno baitiro sia university kanenga no mwalimu mone we skuru yoni gate birebina aboroki wabo baitranzara matemwa yoni go mworoki wabo mhelio abwate EP plane kurase skuru ya Nyambalia abwase baba kulikia min ya 10.89 asama temwa a KCSC awona bakora umwaka weta ke grade gatangani tokurukana abana 28 erusirie abana na baru barororo 383 nabo ibana P M3 igabanyora abana 76 deni mwana yomo onyora P plane igana bonta que te cobaira na mbia mono nya saba sisi nande bagendera bia ntogendera ko babwatia karabale chikore chao egare bagendera korokia etaya se skuru ya abongenda te kusomeria nga tugenda te kubwatira na board skuru na genda konya se serikali ya anya ekenyerugia ya Kenya kigima na bagana abana bonse barwete chingonga ao aso oboiko ensayo wa Kenya airo libageli kwa ria neyo minto amachaman nere na atwara igakomo igankwera ndari nambia mona singinja mnaigwa nere nabara amna nabatekale na nkwera ni trubia nabarenga mapema na kyekwera nda mweli wa nera kwane egera iraneri abayuri baito nabaga nabande nambia mona semememia karibu bana daktari chairman Igo skuru ya Nyaikuru kurwa county yo ya Nyamira yabwate mini ya 8.7 asaboroki wa Eyemo emerongo kendra batana babere 197 baisaransana matemwa yo bonse boigo nigo bakoribya na bonse bawuchikonda university asa matemu bakora nagoeta korenga no mwalimu monebwe skuru yo niga gokerege tambukuru kya boroki wa skuru yo asokoribya boigo na nigo wesanigeta na machibwa yo mwakoyo. Nyabuke Asuma, principal Nyaikuru High School. We thank God this far we have come.
We were anxiously waiting for this result, and we thank God for the result that He has given us this day. We had a candidate of 197 students, up from 194, and all our students have managed to score a mini grade of C+ and above, where our best student got an A-, and we finished with 10 students in a C+ grade. So I can comfortably say with a mean of 8.71, up from 8.05 of last year. We thank God for that kind of result He has given us, for remembering us to be on the map of other performing schools this year. I'm very grateful to the teachers who are sitting around here, our support staff, our parents, and all stakeholders for the support they have given our school to be where we are today. And we just want to tell our candidates who did last year, congratulations in a very special way. They have given us a reason to smile. They have given us a reason to dance. They have given us a reason to tell God, thank you. BOM, wherever you are, we are very grateful, especially to our chairman, Dr. Kiage. Na boigo gotigara samangana rengete chisemi na boigo na matemwa na KCSE abakaba basoka litukolia rero tomurekere skuru jaba muraya Kisii yubono habange bakubolia na kiyaba ke okolia asa matemwabo skuru yino na boli asa matemu yo mwako yega skuru aho niko cyarokana ko yetiga maega unabone skuru ya kadno tunga musocho skuru yegonga skuru ya kegetumwa ngati skuru kiri cyatige skuru imaega asa matemu yo mwako yega konengano mwalimu mondewe skuru ya Kisii boss Fred Mogaka niga yana kiribune skuru yenyu yanyore mini ya 9.1 asa matemu yo mwako yegana gote abuna gekorengana no mwako eta basukira sekerenge mu kya sekende asekonda roka na gotasa sokera kerage amatemu yo mwako yo itangane gaito wakranya sambe munasenge ncho ya matokeo tuwanyolire rero ya bana baito 527 ere breakdown ya chigiredi chanyoru na bana baito ega sitwabwatirana n'abalimu n'abafanya kazi ya board na abandi bari musikanite na mangana kisemi twanyora kurwa serisali chire 22 A-93 B+ 117 B plain 123 B- 75 C+ 70 C plain 20 C- 5 no mwana bana ba moyali babere babwata 2 D+ se mini ya 9.12 kero kulile batuko ile university in terms of percentage igere 95%. Matokeo yanatirete kubwa yale ngo makolia kero makolia twabwate mini ya 8.89 meaning nga ntobwate positive deviation na batua ragete nga matokeo iteka twakota chimoka na bindu binde no halenge kurandelia setwanyora 9.1 so is a result to call in school and we are proud about it. This is our result, we own it. Igo eskuru ya St. Mary's Nyamagwani goboigo ya kolia matemu abo biya sekerenge kama sabate beruna mbago kereta na machibu wa yuyo mwako yo igao sa matemu bakao koleka no mwako eta matemu na KCSE eskuru ya St. Mary's Nyamagwani go yanyore mini ya 8.8 uno mwalimu mone eskuru yo akoerera Samaria tangoro kumere ni nyambe kinyaberi principal ya St. Mary's Nyamawa Girls in Sameta Sub County. St. Mary's Nyamawa Girls extra county school tore para go sherekea matokeo ito ayasokire bia sana tubwate mini ya 8.823 umwaka uri tubwate 5.911 tubone tubwate improvement ya 2.9 abana last time tubwate bachite university abana 90 lakini bono ige tubwate twakoreti abana 243 Pons piba kagende university except Eyemo obwate C plain. Iga bana 242 bachete university. Ingwa kera bali mu bana mbiya mono sana asega asiba akolire ekiagera bali kuboka mambi sana
barwe skuru mpaka saa 4 ya butuko nande saa 10 ya mambi baikirororo buna matemu twagakora ikinsa kia mambi erinde tonyore kinsa abarimu basomi mpaka ritukerime abarimu bane bamonyete konyora accident kinsa kia mambi ke bakominyoka gochi kwa matemu erinde banyore kinsa kio gosomi ngwakira n'abafanyikazi baito mbiya mono ikiara bari guika mapema nto konyorwa ase ebirasi na goikirani erutini yeskuru tugwakira Nyasaye mbiya mono asa matokea ya nonye twanyorete challenge chinyinge nto asireti omwalimu na abana aba bakoreta matemu babere mbali babwate GP lakini still bakwete tugoyo moto atinde kiro ndento cyo tutindeke lakini ayonsi tokwira nelio mwanene mbiya mono kiagere mipango ya Nyasaye njanya go questioniwa na boigo eskuru ya St Angela's yogotoka sinzamo cha sengerani go boigo ya koria matemo seri ase enchera ya bene nigo umwalimu mane eskuru yo atebire buna eskuru ni go yanyore mini ya 7.0 ase boigo bako kereta machibu yo mwakoyo. Sister Maria Goreti Sesera, Principal St Angela Sengera Girls. So generally, what can you comment on the results you've gotten, the full results, and how the transition, how the distribution has been? As a school, we are so grateful. We thank God who has made us reach this far. At least our girls performed well. We had a mean score of 10.072, an improvement from last year, which had 5.9, and our best girl had an A-. Our direct to university entry, we have 131 students, and we expect the 2023 class will improve and we shall have more than 150 and above, because we have the potential. And when you look on our results, the curve is a normal one, an indication that our girls worked well and they balanced their results. Na go tigana na yuno mwancho murigereria mangana ngitise mintoga ndere kubwati na ukumanya chiskuru chinga na kichaba chikokoria chikora gazito chabo tukoboigo ndokumanya mange ane skuru ya kebirgo na kiyaba ke okora skuru yage community skuru chinde bone skuru ya nyansyongo skuru ya kereria mu skuru chinga skuru ya menyanya amu skuru chinyinga wano chikora gachinzi zeto chabo tuko ndokumanya mange korwa ase chiskuru au gotigana boigo bona mangana ngitise to murikere bono asense meneriga bayibori base miweko ne kebuna mbali ko babisa abana ali babwateme chando anali bakoiburwa nemechande yo nigomo yokorekana asense moya gesonso menye county ya Kisii asobo semu bwaru egubuna abana obwata gosokiwa nakobe kwa sarabu anasenchira yokonyara konyoro bokonyi umurikito Josephat Amisi gekera sense meyo nagotwariganira roboti rokobwatia okoburwa kubo manyibogo kwana aso mwana na boigo gotaikirania anene amaganio aso bugima bwaye gati yabo gotagosoria amona abana bande nkati yemechanda abana bange bagenda ko bagwetera imense ya Kenya aso bwamo ekorokwa autism ingatoko manyigwa na Jairus Kibagendi ne condition go affect communication ritangani go affect yere interaction yo mwana na ndengo gerero mwana twara umupangiri ugete bintu gete mnako akubwati nyobo kama ambi pressure maino munyo chaga gende school no bayibwana tako baiga sale osa komo chencheli go mwagosana igo anenepi abana batali ngambali ko yugo sembali ko kwana konyora naro obwate speech lakini tali mangana manga konyora lingana elimu abere chingaki egetaseni kya Ndizi TV kenyara ko begwikirana ase skuru ya Dazzling Center for Autism yegotoka asense mage sonso niyo kyomerana no mwalimu uyo konyara ko bakwena na oborokeria uchia ase abana ababwate omochando yo bango tantrums maybe anataka kitu fulani na yetomanyete you cannot figure out ngiatagete. So that's why they throw tantrums. So you figure out target kwa mwai or cool down. Pia hyperactivity ngore maybe with some certain foods bakori to ngubori to rabaibori which kind of foods before to kuba
toko admit as school maybe food ski akori over hyperactive, so we avoid. Gatia bali banyarako bagwikirana ase skuru iyo no mutereni bwe kiombe gya Forever Africa Jackie Marwa oyibo iguru gosegeta gochia asa baibuli ababwate abana babwate muchanda buno ye ase chinga banyarako bagwesokia anene na koena na abana buo oyibo igo kubaterana kiombe kyae kinyarako bagikoena na ogosira goke gochia ase abana beskuru iyo. Amayia thankoro ku Jackie Marwa ku Forever Africa Power Data CPO that is based here in Kisii. Today we are here kutembelea Ndizi Autistic Center. Kitu muhimu sana tumeweza kuona huku Kisii kuwa watoto kama hawa wanaweza kutambulika katika community zetu, na tunaweza kuwasii wazazi wale wengine pale nje ambao mko na watoto kama hawa, msiweze kuwafungia kwa nyumba. Watoto kama hawa wana need upendo na wana need pia kukaa na watoto wengine, waweze kukaa kuweza kujielewa na kuweza kusoma pamoja na hao. Yangiri bagari gwakira abantu ba Forever Africa, especially Jackie Ngambia mona sana soko tugatara bagandi tukulia lero. Kineke kia maana sana storia sengenjo. Kero kende kero toko nyara bagandi bago chibacha karang kitoke ndreta niko toko igubia sengenjo. Lombaro chinga snere gendreta gaiga. Engana ya nyara kobage gosegetwa amo na Jairus kibagendi na boigo omoro kebeskuru eyo ase obwamo. So kia bana baiga to interact with others, and as kero buna bako nyogokina the autism spectrum care. Iganto beka bana nyomba to bisa sengenjo abana to bwatega na bana ba autistic ene center ya autism abana bako chaga banyara ko bako nyora ese mimuna bana bandu bonse ba school ndonse abana bali to bega chinyomba cheta abana baka to gosekera abana nyomba ga kimwanya gitinge ngitakore binde bitali bitutukano ngenche kabire ndo sekera abana nyomba sengenjo abana nabo bako nyora bukonye. Kuripotera gatasendikia Ndizi TV kuri county ya Kisii eriterane Josephat Amisi. Mono murikito Josephat Amisi asoroboti rwa senjira yobo ikiranugo tigana na yubono nigo motene wekembegeri ya Teacher Service Commission TSC Masharia abereka gote yabuna borokia ni wacho kolemeremo yaba senjira bwonete na bokunganyo kwa borokia korwa seskure mugochia sende ngoli gochia gotwara mujano de bonsia sekerenga kya masomo nigabereka kobolia borokia gotabano bwobonde wensi gochikunganyo korwa seskure mugochia sende azate birubune serikali na wego nekyombegi begetemero biriye isaine elikane kibuna mworokia uchikotware mechandonde wenzi chinga kichokunganyi wa kureskure Eyemo gochiase eskuruende. Today, I urge our teachers to always be ready to serve the country and put their professionalism first when they are called upon for the marking exercise. As teachers, it is a mark of honor and respect to be identified and recommended for the examining exercise. We should therefore shun any attempts to put our interests before thousands of candidates whose future we determine through the marking exercise. Cabinet Secretary, during the COVID-19 period, the TSC made a deliberate decision not to cause disruption in schools by imposing a moratorium on making transfers, affecting many transfer of teachers. Since we have now lifted the ban, and as you know, we wanted to recoup the year, we have carried out a careful exercise of effecting 14,733 transfers, which will become effective this term. Gotigana yomo governor bwe county ya Kiambu Kimani wa Matangi ni gobana rokuro gotindiko chiase abamenyi bensemena bayiga bakoremere mu bya serikali ya se county ya Kiambu ane bali bakora sensemo ya Nyagetari mega yoko tarasi Nyagetari ni ya Thika level 5 ni gate ya bunonde bonse oranyaruka gotumeka mariko ya Nyagetari ya senjere tabwanda teremo kiruge tambo kirege tindiko ngane lichiko azate bire buna mali yogonsi yakobwato goje Nyagetari au imeye county ya Kiambu oikatumeka senjere bwenda tantali bona chikumukege tambo gocha saba kolemeremo anasensemo yobo chenu imeye county yo ya Kiambu. Toka wiki ijao tunalete hizo vifaa vyote vya kupiga picha. Nitalete madawa hapa hii wiki ijao. Zikiingia mimi nitajileta binafsi tuone mahali zimewekwa. Kabla hizo madawa hazijaanza kutolewa, wataweka mitandao ya kisasa ya kuonesha dawa zile ziko hapa ni dawa kiasi fulani. Ikitoka inaoneshana ni nani amechukua na imeenda wapi.
ikipungua inajulikana ni nani alichukua. Na ndio nikaongeza kwa mahali ya huduma ambapo mwananchi anakuja nitaweka CCTV camera. Nikiwa kule tunaona ya kwamba hii ndio ile huduma inaendelea hapa. Mahali kwa hizo store tutakuwa tunaweka CCTV camera, tunaona zile vitu zilikuja jana ndio ziko hapo, ikitolewa tunaona inatolewa. Kwa vile ile kitu imetuleta hapa ni kuhudumia wananchi. Na ndio nimesema ya kwamba hatukuwa tumeimulika hii hospitali vizuri. Hii hospitali tutaimulika sasa kabisa kwa uwazi. Ndio tuhakikisha kwamba ile huduma iko hapa, iko huduma sawa sawa. Na kwa hivyo najua saa zingine hao madaktari wanakuwa wamekazwa. Watu ni wengi hapa wenye wanakuja huduma, na sisi hakuna mtu mwenye atafukuzwa ama kuambiwa asikuje huduma hapa kwenye hii hospitali. Hii ni hospitali ya Mwanchumurige nyoromono niko gendete kutengera Ndizi TV ubwansubo mugusina bokondera kutubwati kwetena semeli mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News the Digital na semeli ya YouTube na wotana buna Ndizi TV News. Mwanchumurige tiganya ora mache nkwira na sentunde ya kabire twanda gusanga monaye anali abarikoito abakwarigania korwa chinkongo chionsi ya semono kurense mende studio ikotokomera na ndemo Steven Captain number 001 atumanya mange ane korwa sensemo yechigosoli nkwira na ndeto tuskagendera kutengera Ndizi TV MSM Eyemo yabona maragoba. Maede chiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, yudo, amagomba. Tunda chinyinga karangeri umwana umwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mbotakeire. Skuru chegwiru you know. Abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wezi ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kuomo ko waye igwa ko genda sesi miao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okomeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bali miaka 13 guche iguru. Maraba bengi ya semanyete ko ruchinka au gati abiribe kwanira umuntu namwe ndengeta machivu AKCS ya semanyete mure n'abana baino bali babiri ko baba gukure skuru ko ndeti yabona nkwariga ni vene asamanga na rengete chigo soli buna botambe cheretere nende mo Steven Captain 001 Nyoto chakama nama yeye chigosori korwa se timu ya Shabana FC abwa somo konyi wo moroke manene bwe timu ya Shabana FC omekere buna Kevin Mumanyi anyarira gwe soke na otebandaki timu ya Shabana FC goikase ya ikira se tangane meli ya National Super League ngo ya ireire okubwatira no kuyagati ya bakosori no botineri bwe timu ya Shabana FC sarure irabuna mbagenderere kwerobere gokoribuya no nyase gwikire bose se barachikosori amone timu ya Kajiado FC. Mipira tu agire gocha igento kegerete boneka tole consistent bachezaji boneka bare babwate character amuire twa kulingana ne last season around yento bata bachezaji bare mo machua ko bwaba engo ono ngobwati bare system na ero to change system yetu go cheze game boneka to gwaka management nata mata ko tobwati si round ndori ko concede kiagra ko striking midfield maka defense to ko chakera mutu no defense ko chakera bano ko mutu aba to bata bantu ba ko shati via wike midfield
badi system yetu to maintain it owika maega mupira ta iraisi gwika segori ite style to gucheza style striking wetu bago defend korumotu owika gati bado tole maintain the shape yetu to nyebwati tibuya na yo mupira te konyara gwika seito raisi ono defense ko bere gasira raisi no goalkeeper minimum mepire ko jese goalkeeper meke carry defense mid striking nyere sawa striking bako wakivia midfield bako wakivia bone mipira ta iraisi goika kero muntu ngo wakiari bone vijana bonsi abaro bako wak bonsi ona kiyo konyora mupira wote goike defense ne real 50-50 no goalkeeper mipira goika ere 50-50 Kajiado United tali timu ire raisi na ne timu tura manya mune gwaka nenyi bono ntwe bangete ndune gasio no maintain shape yetu inero yoka to konyarira ji team ndote tikumanya muna bagwaka ndubuna to shape yetu system yetu to gwaka nere to maintain yande timu ire raisi timu te Hong na wachezaji wetu wako maintain shape yetu na to bangete ke mechi uta to bera raisi Waita una timu ya Shabana FC na gendera gukora buya amure timu ya Gusii FC gaje timu chenko yo chikorukorwa iga sorogongo rwa Gusii tukorukorwa League ya National Super League NSL tonda League ya FKF Division 2 abase bono gaje timu chini ya Chiaso Premier League ya yuna timu ya Gucha Youth FC korwa sehemu ya Nyamache Sub County na nigona beso kina oteba buna mega yugo tali kibubu ibonde bwensi ya chikosoli chintanga nibere nigo bono bero bere tia sekosoli ya buya gatatu ime FKF Division 2 ase weekend yeye ase baraenda segeti kiechere ya kodiaga kuchikosoli ya timu ya Kisumu Green Berets ase omo team manager kwa timu ya Gucha Youth FC Jefferson Kiondi arure irabuna Gucha FC nenyare okoria buya Samali tangoro ku Jefferson Kiondi team manager ya Gucha Youth FC. Gucha Youth FC wake ligi ya Division 2 Central Zone grupu ya Gusii. Tuachake ligi iga inse sana senge tuagetie timu ya Nyabururu Sportive ya tuake golia ya Monka gaiga. Tuako mupiro kaberete ne timu ya Koroku Oneno Nam. Tokaende draw chigoli sato. Pone gato bwato mupiro ito gatatu. Tochi wake timu ya Kisumu Green Berets iga livo Kisumu Kodiaga Prisons to expected ya matokeo aba maya linde to likia matokeo maya ligere timu ya ite promote uchi Division 1 amatokeo ito semepire bere metangani to ende lose to kaende game ya kabere igonoro cha so mkondo yoro chi game ya gatatu ne win. Maya kichiba senguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, yudo, amagomba. Tunda chinyinga karangeri umwana umwabo. Wana chintunda chinyinge. Make use. Obujo mutakeire. Skuru chegwiru you know. Abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi. Kila rituko mondongu bware 10,000. Na, mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa enda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka Eyemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo bona chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantwa bali miaka 13 guchigoro
murigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichini chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo elio togwikere Gusii kwa beraso kwa na wechivicha neriogi anda kitire seliga FKF Division 2 nege timu ya White Hat FC korwa sense meria Nyamira kwa nyaire gwe so kina tebibuna negendere kwena kibuna nenyora machibu Amayia ase weekend yeye ase baragosoria mone timu ya KRA Hispania. Round 1 yetu achita away tugaka na Wasio Pesetas tukanyora very comfortable win ya 3-0. Round 2 tuarengegesa bakwa last weekend tuagete na Ichuni combined but with 3-0 lakini that is a match yarenge disputed. There is an appeal. We are waiting to see ngana KLCC yakomekie ruling ne ya gatatu ya lero rende na ya chire draw ya 0-0. Next game yes toko genda away Hispania timu iko ku KRA Hispania ne nyase league. It's their first time and I don't know na bera their first match or their second match. We are hoping and praying nganya saa tu anchire tutagete promotion to Division 1 tuakire Division 2 next season ya gatatu and I think for our boys were motivated ya lego to bera buya and they were very fair to ale kanyara gutira to Division 1 lakini it requires effort, it requires support, it requires prayers, sacrifice even vinge which we are going to appeal for from our players, our fans, serikali chitoedane the county government, our county government rather, the ward government, the ward government. We are asking for that support from everybody. Naliye ndote era nyale gwikirana. Jomaria yungati alitwa kwa ndikorwa semesa yechi kostoria sana kerero yesenchebiro tatachi utwara umugano bene korenda se bali basibanyora machiwa KCSE school to ya kolire buya gose ya kolire bobe ninu bune school manyari kumanyanka imwalenge na inka imore onye muamentire na kende gyonsi ekunege ntekia na congratulations makandaga ninche bunande mo Steven Nomori Ndizi TV ndebi gwe school ya rure kuru 3 na kwenda 5 twende tonyora umugano yo rinde sengejenga kientambe chichikolwe go mwanchiri chekire 8 go chibosio korende go ikirabo no go ikero mwari bamangana Amayia yechi gosalisa bana nkwirani ase studio A Vincent Nyancha atebina rira atigariti nandake machibu kianda nyorire yechi skuru chorongo rwa Gusii. TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bw'Gusii murigire bono mbija mono boigonde mo Steven Kuranse mende studio hana samangana alingete chigosori mochu murigire bona mange twa kwaliga nento komanya mange skuru chinga chiakora skuru yaliyo kindo ninko manya kiyakora skuru ya Nyamawa boys skuru ya gekano amune skuru chinde ninko manya kichiakora matemu abo litukolia asema ga matemu gosoka litukolia rekoro chia gire chinse isato chia bono otukoko bwatakana nebiro moncho murigire nganjere nyakiro musumali ga wamangana Amayia senchira yobo ikirano olitwale ko bwatana nerego tiraso muno wimanyire ryo higakoro kwa Joshua Auta ekerekero no Petronira Mukeira ane kichibi chamu neryoge cha wikira senchira ya obo ikirano tomera nisto chia botuko leterane nchenkoro kwa Vincent.